Yes, nibyo ni inkuru zigezweho aka kanya, ni inkuru zihutirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto, abwira mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi bwana Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro son excellence perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragira ati: muvandimwe wirwaneho ndetse ugerageze kwirinda cyane, barashaka kuduca imitwe, bisa nkaho hari abashaka kutwica kandi ubutasi bwacu bwamaze kubigaragaza. Iyi nkuru ndaje nyikubwire ndetse wumva uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yamaze kuvumbura neza ko bashaka kubica, ndetse ubwo ni ukuvuga ko ari we na mugenzi utetse igihugu cy'u Burundi banahuriye mu mugambi umwe wo gutsemba abanyamurenge nk'uko bamaze kugenda babigaragaza. Bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane by'indege bisa naho biri kubarimbura mu bice batuyemo. Ndakubwira byinshi cyane mu bijyanye n'abashaka kubica nk'uko babyivugiye, ndagusobanurira cyane ndetse n'uko ubutasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bwamenye ayo makuru nk'uko bivugwa na Tshisekedi, akabimenyesha mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi. None kandi ndakubwira ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indake nini cyane z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zifatwa ndetse zigasangwamo ububiko bw'ibikoresho karabutaka, amamisire, amabombe arenga ibihumbi n'ibihumbi ya milimetero zigera kuri 11. Birumvikana neza ko harimo na za 12 nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibi ni bimwe mu bikoresho byari kwifashishwa gutsintura minembwe no gutsemba izi ngabo za MDP kwirwanaho na 23. Ubu tuvugana ibyinshi muri byo hafi ya byose ndetse byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwereka. Nkubwire ko tubikubwira n'indi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa muri leta majoro y'u Burundi, ndetse amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa akaba ashobora kuba yatangiye kuzamo kidobya. Reka twinjire gutya nkubwira ibijyanye n'inkuru zikomeye cyane zituruka i Kinshasa, ariko mpita nkwinjiza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Imiripuko irakomeje by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ho bisa naho intambara yafashe urundi rwego. Yes, nibyo koko ni inkuru zigezweho aka kanya zikomeye cyane ku bijyanye n'umutekano, politiki na diplomasi. Reka duhere ku nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko ubutasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze gutahura inkuru zivuga neza ko hari abashaka guhitana perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ngo bakabikorera rimwe cyangwa bakamukurukiza perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, nk'uko ngo ubutasi bwa Kongo bwamaze kubigaragaza. Ibi rero amakuru avuga neza ko ari Tshisekedi ubwe wamaze kugenda abyibwirira aba hafi yiwe, ndetse yongera kumenyesha perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwirinda ndetse akarya ari menge, kuko yamaze kumenya amakuru ko hari abashaka kubica ndetse ngo bakaba babica icyarimwe nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze neza ko amakuru ataramenya abashaka kubica, ariko ngo kubutasi bwe bwamaze kumuha inkuru ko hari abateganya kugirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo. Benshi bahise batekereza twirwaneho na 23, kuko kuri ubu nibo bari mu ntambara ikomeye cyane, aho bari kurwana n'igihugu cya Kongo ndetse bakarwana n'igihugu cy'u Burundi, bakomeza kurwana n'iyi coalition y'ingabo irimo na FDLR ndetse n'izindi ngabo zirimo nka Wazalendo. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ubutasi bw'iki gihugu bwamaze kuburekinga izi nkuru, ariko kandi bisa naho ari inkuru zituze uko na Tshisekedi ubwe ntabwo yigeze abwirwa abashaka kuzamuhitana, uretse ko amakuru yahise agereranya ko arimo 23 imaze iminsi ikubita agatoki ku kandi ndetse imuhigira, nk'uko byagiye bitangazwa n'umugaba mukuru w'izi ngabo za 23 General Nziramakenga Emmanuel, wagiye ugaragaza kenshi ko gahunda ari ukwerekeza i Kinshasa ndetse ngo bagakuraho leta y'abaginga nk'uko nawe
nawe yakomeje kubivuga. Ubu bivugwa ko M23 mu minsi 3 gusa ishize yongeye gukora passport y'abasirikare bivugwa neza ko barenga ibihumbi, bivugwa ko ari hagati y'ibihumbi 6 na 5, ndetse bakaba abasirikare barimo n'amatsinda y'abasirikare bakomeye cyane nka Special Force bashobora gutabara aho rukomeye, ndetse bagakora zimwe muri operation Karundura. Ubu rero tuvugana bisa nkaho byahise bitera ubwoba Tshisekedi, kuko yabonye neza ko ibyo butasi bwe bwamubwiye niba atari ibyo yarose, nk'uko bamwe bakomeje kugenda bagaragaza izi nkuru, bishobora kuza kuba ari ibintu bishobora no kuza kumuremerera muri rusange. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana imidugararo i Kinshasa, baragerageza gukomeza kurushaho kurinda umukuru w'igihugu, bamurindira umutekano nyuma y'ibi byamaze gutangazwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Kongo, ndetse no hakurya i Burundi hagahita hatangwa amategeko mashya, nk'uko amakuru ari kugenda bitangaza, amategeko mashya ajyanye no kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu, ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko, ndetse n'ahandi umutekano wakajijwe. Ariko se byagenze bite kugira ngo benshi batangire guca amarenga ko amatora y'umukuru w'igihugu kuri ubutaka bwa Repubulika y'u Burundi ashobora kuzazamo kidobya, kuko bisa nkaho perezida w'iki gihugu akomeje kugenda atumvikana nabo bayoborana, by'umwihariko inzego za gisirikare bivugwa neza ko zisa n'izamaze gucikamwe ibice bibiri, ndetse bari kurebana y'ingwe mu buryo buteye ubwoba, ariko byose bigashingira ku magambo n'ibikorwa bikomeje gukorwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi, birimo kohereza abasirikare umubare bivugwa neza ko ari umurengera ku butaka bwa Kongo, nyamara n'ubundi bakagwayo bose akagaruka mbarwa. Ibi rero byose birakomeza kugenda byegekwa nk'ibirego ndetse nk'ibishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi gusa naho ari gukoresha igisirikare cy'igihugu mu nyungu ze. Benshi bakavuga neza ko ubu tuvugana yamaze kugenda atakarizwa icyizere, kuko abateganya kumutora mu matora y'umukuru w'igihugu ubu tuvugana ngo bashobora kuba atari na benshi cyane. Nuko bimeze rero, ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo M23 yo narwirwanaho barakesurana mu mirongo y'urugamba, besurana n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana M23 narwirwaneho bicaye mu ntebe ya Puezero ndetse na Mikenke. Ibice bivugwa neza ko byari byarashyizwemo amabariyeri ndetse n'ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu aho binavugwa neza ko indake zigera kuri 3 zarimo stoke y'intwaro nyinshi cyane z'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, zose zamaze kwigarurirwa na M23 nk'uko byagiye bigaragara mu mavideo, ndetse aho izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zigaragaza byinshi cyane mu bikoresho bya gisirikare byamaze gufatirwa kuri uru rugamba. Tshisekedi kugeza ubu ngubu ahagaze ku bijyanye no kuba yamaze kwivamo, ndetse benshi bemeza neza ko bamugambaniye ari bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru abigaragaza. Amwe mu mabanga bivugwa neza ko ari amabanga yari yarahishwe igihe kinini cyane yamaze kuba yajya hanze. Ubu tuvugana impapuro zirimo ziracicikana, ibyo Tshisekedi byose yapanze ndetse nabo babipanganaga barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo, aba bose bari muri iyi dosiye cyane, ndetse na perezida w'igihugu cya Angola. Aba bose bari barapanze umugambi wo guhuriza hamwe igisirikare kugira ngo batsinture M23, ariko kandi icyateye abantu ubwoba no kwibaza nuko mu migambi yabo hari ukumara abanyamurenge mwabira bice kugira ngo ariho bagira ibirindiro by'izi ngabo zabo, ndetse ngo bakashyira umutwe w'ingabo udasanzwe ushobora gukora itandukaniro ku buryo bukomeye cyane, ukirukana M23 hariya mu mujyi wa Goma, ukabirukana mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'uko iyi pura yari imeze, ndetse bisa nkaho nta mpuye na nkiya bari bafitiye abaturage batuye mu ibice, bo bagomba ngo kumeneshwa, ndetse bisa naho uyu mugambi aba bose bawuhurijeho, ariko nibura byamaze kugaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu batanze bimwe mu bitekerezo bikakaye cyane byo kuhamara abanyamurenge. Abanyamurenge benshi bibazaga impamvu ibice byabo byibasirwa na drone bikaraswa, ndetse kugeza ubwo benshi bagiye bahunga abandi bakahasigara. Bisa nkaho tageti y'iki gisirikare cya leta ya Kongo n'u Burundi ndetse n'izi ngabo zagiye ziza, ngira ngo twagiye tubabwira amakuru akomeye cyane y'ingabo za Angola zagiye zigwa kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko mu ibice bigana mu Minembwe na Mikenke. Kumbi yari ya migambi yabo, nubwo yabapfubanye intare za Sarambwe zikabasha kubahagarika, ndetse abenshi
benshi boherezwaga mu gihugu cyabo bamaze kuba imirambo, ibyanateje ikibazo gikomeye cyane muri Angola, aho igitutu cyaje kuri perezida bamubaza impamvu abasirikare b'igihugu ari kubohera muri iyi mirwano. Umugambi rero wamaze kumenyekana ko aba bari baramaze kuwunoza ndetse baramaze kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubugome ndengakamere bwo kuza kwica ndetse bakamenesha bariya abaturage, uretse ko M23 ndetse na Twirwanaho bakomeje kugenda bahagarara mu birindiro neza ndetse bakagerageza gukora uko bashoboye. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe ibitakibukwa. Ubu tuvugana rero ibi nibyo byamaze kuba bishyira ubwambure hanze nk'uko twabivuga mu yandi magambo, bisa nkaho ibya Tshisekedi byose byamaze kugaragara. Pura yari afite ubugome ndengakamere ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe bavuga neza ko ibi bigomba kumugeraho ndetse nawe akaba muri bamwe mu bagomba kubiryozwa. Benshi baravuga neza ko ubu iki gisirikare cya leta y'u Burundi gishobora nacyo kuza gushyirirwaho ibihano bikomeye ndetse binakakaye cyane. Nibura bamwe bavuga neza ko ibi byaha by'intambara byakozwe n'izi ngabo z'u Burundi ndetse bigakorerwa hariya ku butaka bwa Kongo bisa naho ari ibyaha bikakaye cyane kandi bifashishijemo intwaro ziremereye cyane zarashwe mu baturage mu bihe bitandukanye. Bisa nkaho Tshisekedi imigambi ye yose yagiye itagerwaho, ariko puraze zose zamaze kumenyekana. Aho niho rero bamwe batangiye kuvuga neza ko uwashyize aya mabanga hanze ashobora kuza kwicwa mu gihe yabamenyekanye. Batangiye kunugwanugwa bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu nyine ko aribo bashobora kuba bamaze kuba bashyira aya mabanga hanze ku bushake, kandi kugira ngo Tshisekedi bakomeje kugenda nawe basa naho batishimira imiyoborere ye, batifuza ko yongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo akomeje igisa naho ari propaganda zo kugira ngo ahindure itegeko nshinga, uyu mugabo bisa naho nabo bayoborana ndetse bamuba hafi cyane batangiye kuba bamurambirwa cyane, kugeza ubwo batangiye gushyirira amwe mu mabanga hanze ndetse amabanga ashobora kumucisha umutwe ndetse ibyo apanga byose bikaza kugenda abirangira. Ubu tuvugana rero M23 yabonye byinshi cyane nk'ibimenyetso ishobora gushyira ku meza kugira ngo baze kongera kwerekana neza ko urugamba barimo ari urwo kubohora ndetse no gusevinga abaturage bitandukanye na Tshisekedi hubwo ufite umugambi na pura zo kubica afatikanyije n'ibi bihugu ndetse n'izi ngabo namaze kukubwira ziganjemo ingabo z'u Burundi, dore ko arizo ziri kugaragara ku bwinshi kuri ubu butaka bwa Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi bongeye gutungurwa n'uruva gusenya n'igitero kiremereye cyane, igitero cya M23 kandi kikaba kimwe mu bitero bikomeye cyane bikozwe muri iyi minsi, kuko M23 yihanangirije ingabo z'u Burundi, aho bisa nkaho abarundi bamaze kugenda bananirwa. Amakuru aragaragaza iki? Inkuru ziremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatunguwe neza muri baragisi zacyo, aho gifite ibirindiro mu nkambi yaho nk'uko bamwe babyita hafi na Puezero, niho igitero cyerekeje ndetse abarundi benshi inkuru zitwemeza neza ko basanzwe mu mahema aho basanzwe bacumbika. Ibi birindiro bivugwa neza ko ariho havabwa abasirikare bagomba kudeployingwa mu bice bitandukanye, aho bajya kuba bakataka, aho bajya ku burinzi, ndetse ahangaha niho hakorerwaga ikimeze nkaho ari nko kubarura n'abagarutse kugira bamenye abapfuye ndetse n'abaguye ku rugamba nyine n'abakomeretse. Aha kandi hasa naho hari hedikota ni nkako twabyita y'abasirikare b'abarundi, ndetse hari hasa naho harinzwe cyane bitandukanye n'ahandi ingabo z'u Burundi zibarizwa. Ubu rero ntabwo ariko bikimeze, kuko amashitingi cyangwa se amahema nk'uko bamwe babyita yari yamaze kugenda atobagurwa n'amasasu menshi cyane y'intare za Sarambwe, nyuma y'uko zari zamaze kwataka ahangaha ndetse zikahataka n'imbaraga z'umurengera. Bamwe batangiye guca amarenga ko iki gisirikare cy'u Burundi cyishwe ndetse hapfuye abasirikare benshi cyane, nyuma y'uko M23 ifashe initiative ikomeye cyane yo kubasanga muri ibi bice. N'amakuru asobanura byinshi cyane abasirikare b'u Burundi uko bapfuye ni uku nguku.
Amakuru aremeza neza ko M23 yabanje kwinjira ndiko ibona neza ko kuza kwinjirira izi ngabo z'abarundi zari ziryamiye amajanja bisa naho biri bugorane cyane, nazo zari zakomeje kugenda zisa naho zihangana n'igisirikare cya M23 na twirwaneho bari bateye iyi kampu, ndetse byari byatangiye kugaragara neza ko abarundi badafite uburyo bundi bwo kwirinda, kuko intare za Sarambwe zari zabatatse amasasu menshi cyane atobagura amahema barimo batubagurwa n'amasasu, batangira gusohokana intwaro zabo ngo bahangane na M23. Aha niho yakoreye igitendo gikomeye cyane cyo gutangira kurekura bimeze nk'ibikompura, bimeze nk'ibigrenade biremereye cyane, ndetse bitangira kugenda bisekura mu bivunge by'abasirikare bari bamaze no gutungurwa. Ibi nibyo bivugwa neza ko byatumye hagwa abasirikare benshi cyane, bitewe nuko bakimara gusohoka muri aya mahema kugira ngo bahangane na M23 ndetse babashe kuba bahangana nyine bayisubize inyuma, nibyo byaje gutuma M23 itangira kurekura ibiremereye nk'uko yari yaje yabyiteguye. Abarundi suku hagwa barahatikirira, ibintu bivugwa neza ko iyi kampu isa naho yamaze kuba itongo. Abarundi bamwe bahise batangira kwirukanka, ndetse abandi basubira inyuma gake gake bagenda bagerageza guhangana na M23. Imirambo ya bagenzi babo ntibabonye uko bayiterura kuri ubu butaka, ndetse bisa nkaho na n'ubu igihari. Amakuru avuga neza ko M23 nubwo yabarasha ariko ikaza kwicamo benshi. Iki kigo cya gisirikare cy'abarundi itigeze ikigarurira mu buryo bwo kugenda ngo ihafate, ahubwo abarundi bahahunze nayo itaramara gushyiramo ibirindiro byayo, bitewe n'imirambo myinshi banza iherereye mwabiriya bice nk'uko bigaragara. Bamwe baravuga neza ko imirambo myinshi cyane y'abasirikare b'abarundi yaguye hano muri iyi kampu, ariyo iri gutuma M23 ibiretse kwinjira muri iyi kampu kugira ngo abarundi barebe ko baza kuba bahakura imirambo yabo, ariko bisa naho bafite ubwoba, ndetse no kugaruka inyuma bisa naho bigoye, uko benshi bakomeje kugenda basobanura ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyamaze guhura n'uruva gusenya. Abasirikare benshi cyane b'abarundi ubu tuvugana bamaze komongana berekeza mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero Poezero n'ibindi bice bikikije hano nka Mikenke, Amadubu ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda, Amadubu n'Intare bakomeje kugenda bakora ibitendo byo kuyisubiza. Nimvuga Amadubu n'Intare umva Twirwaneho na M23 bakomeje kuba mu ngamba. Inkuru mbi rero yamaze gutaha Bujumbura, igikuba cyacitse, igituma n'abari baranze kuza kuri ubutaka bw'u Burundi bahise ku butaka bwa Kongo Plito bahise batangira gufatirwa ibihano birimo gufungwa, ndetse bashobora kuza gufatirwa n'ibindi bihano biremereye cyane. Hari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi banze kuza ku butaka bwa Kongo guhangana, kandi bari bamaze guhabwa oda nk'uko bitangazwa. Kinshasa hongeye kubera inama y'igitaraganya etat-major, aho bivugwa neza ko Tshisekedi nawe batangiye kumugera amajanja. Hari abatifuza ko yahindura itegeko nshinga, ibi ndabikubwira, ndetse bashaka kuba bamutembagaza cyangwa se bamuhirika ku butegetsi, nyuma y'uko abagerageje guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamaza. Tshisekedi kandi afite amanyanga menshi, aho ashaka ko amatora atazaba yitwaje ko intambara ngo iri mu gihugu cye, nyamara mu by'ukuri benshi bemeza ko ari urwitwazo, kuko ibice biri kuberamo intambara n'ubundi ajya gutorwa yari irimo. Ndakubwira neza ko rero ngiye kugeza hizi nkuru, reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi. Ni inkuru igaragaza abasirikare b'u Burundi mu gahinda gakomeye cyane bafatiwe ku rugamba na M23 bongeye gutakamba. Aba basirikare kandi basobanuye neza ko bo kuza kuri ubutaka bwa Kongo atari imipangu, kuko bavuga ko boherejwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka oda batagombaga kuba bahakana. Mu magambo akomeye cyane yuje amarangamutima menshi, abasirikare bafashwe na M23, aba n'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari bakomeje kugaba ibitero Mikenke ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije mu bice by'abanyamurenge, ndetse bakomeza kugaba ibitero biremereye cyane ku ngabo za MRDP Twirwana haya Madubu arwana ku banyamurenge. Mu gahinda kenshi n'ikiniga bagize bati, twebwe twaje kuri ubu butaka ariko twaje tutari umutwe w'iterabwoba. Ati twaje mu buryo twoherejwe
boherejwe n'igihugu cyacu kandi mu gisirikare ntawe usuzugura inshingano, naho bakohereza mu kuzimu wajyayo. Twisanze muri iyi ntambara tubona iturenze n'ubushobozi, ariko nta mahitamo twari dufite. None birangiye bitagenze neza, turafashwe. Tuzi neza ko atari natwe twenyine twafatiwe muri uru rugamba, ariko na bagenzi bacu baguye kuri uru rugamba bari abantu. Ntacyo kurenzaho dufite, gusa turasaba imbabazi tubabwira neza ko natwe twisanze hano, nyamara ku mpamvu tutazi. Umugambi wacu wari uwo kuba twagerageza kurasa M23 aribo mwebwe, kandi twarabikoze nubwo mutatworoheye. Umugambi ugezweho kwa rukurimbura abanyaminembwe, ndetse hariya hakaba ikigo gikomeye cyane cya gisirikare ahazakorerwa imyitozo y'ingabo zitandukanye ziri gushingwa. Ibi kandi twagiye tubibwirwa umunsi ku munsi, gusa ntabwo bitugendekeye neza. Murakoze. N'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abasirikare b'abarundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho byatangajwe neza ko bamaze kugenda bavuga bimwe mu mabanga akomeye cyane ya Tshisekedi ndetse na General Neva, nyuma y'uko imirwano hagati ya M23 n'abarundi yagiye iba mu bice bitandukanye, maze bikaza kubagora kugira ngo be batsimbura M23 mu bice byayo ngo baze kuba bashimaho. Kuri ubu rero igisa nkaho ari ukuri kwamaze kujya hanze, nyuma y'uko M23 yagiye ibatsinda mu bice bitandukanye, bikaza kurangira bafashe umwanzuro ukomeye wo kuba bahaguruka mu bice M23 nyine kubera igitutu ndetse no kubariza ibiganiro by'amahoro, bakarekura bimwe mu bice. Abarundi bahise bishima, bumva neza ko urugamba rugiye koroha ndetse ibintu bisa naho birangiye, nyamara ntabwo ariko byabagendekeye muri rusange. Nta makuru agaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi ibyo bahuye nabyo batari babyiteze, kuko bumvaga neza ko M23 idashobora kugaragara hano ngo ize kubacanaho umuriro, kugeza ubwo aho bari bagoteye bafashe umwanzuro wo kumanika amaboko bamwe muri bo. Ibintu rero byagaragaye nkaho ari igisebo ku ngabo z'u Burundi. Aba rero M23 ntabwo turamenya ibiciri bubajyanemo, kuko isanzwe ifite abandi basirikare benshi cyane nk'imbohe z'intambara. Ngira ngo mu masezerano aheruka habaye no kuganira ku kijyanye no guhererekanya imbohe z'intambara abagiye bafatwa ku rugamba, nyamara ntibyigeze bikorwa. Ibyagiye bigiye bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu rero amakuru agezweho aravuga neza ko abasirikare nyuma y'agahinda gakomeye cyane n'amarangamutima n'ikiniga byagaragaraga mu maso yabo. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho ntabwo twakimenya, kuko M23 niyo izikiri bubakoreshe, gusa bagaragaye basa naho batishimiye uko boherejwe kuri ubu butaka, ariko nta mahitamo bafite. Ndetse Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda abakora ibi ngibi, ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi we bikaza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko abasirikare be basa n'abateye ubutaka bw'ikindi gihugu. Ibintu nabyo bishobora kuzafatwa nk'ibyaha bikomeye cyane, aho perezida w'u Burundi abo bayoborana igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamubwira neza ko yari akwiye gucyura abasirikare, nyamara yakomeje kwinangira kubw'inyungu akura kuri ubu butaka, by'umwihariko ibyo ahabwa na mugenzi we uyoboye igihugu cya Kongo. Abasirikare benshi cyane b'intare za Sarambwe bagaragaranye murare ku maso, ndetse basa naho ibi bintu bari babinyotewe cyane, kuko bagiye babwirwa kenshi ko gahunda ari kujya Kinshasa bagakuraho leta ya Waginga, nk'uko bagiye babwirwa na General Makenga ubwo bakoraga amakosi agiye atandukanye. Ibi kandi biravugwa mu gihe M23 yari maze hafi amezi abiri soya abasirikare barenga 13,000, abasirikare bashya bikanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare, itsinda ridasanzwe ritabaraho rukomeye, kandi abangaba bakaba aribo bifashishwa mu operation agiye atandukanye. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ikimeze nkaho ari impuruza. Tshisekedi araboroga, aratabaza, aribaza ibigiye kumubaho mu gihe we afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo akume ku butegetsi, mu gihe abaturage baba bamugiriye icyizere. We akomeje nanone guterwa ubwoba nuko igitutu gikomeye cyane M23 none higiye kujya imuhumekera mu bitugu neza yamugezeho ahangaha hafi n'ibiro bye. Induru zitangiye kuvuga rero, imiryango ishinzwe amahoro yamaze gusa n'iterana Tshisekedi, kuko abenshi bamaze kubona neza ko ari umunyamanyanga. Igisirikare kandi cy'intare za Sarambwe cyagaragaje urundi rwego rudasanzwe rwa kajugujugu z'intambara ziri guturuka mu bice bya Karehe ku kibuga cy'indege cya Kavumu, naho M23 yongeye kuhagurukiriza amadrone. Bivugwa neza ko ari kugenda areba imbere aho berekera niba nta mitego cyangwa
cyangwa se ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bihari bashobora kuza kwisangamo bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi kandi biravugwa neza ko izi drone n'indege ari byo kurinda umutekano w'ikirere kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kitaza kuba cyabarasaho muri uru rugendo. Kandi bivugwa neza ko aba basirikare batagomba kugendera mu kivunge, bamaze gucamwa amatsinda akomeye cyane, bamwe bakanyura ibice bitandukanye kugira ngo baze kugira aho bahurira bitewe na mapu bafite. Benshi baravuga neza ko tekinike na tactique mu buryo bw'urugamba kwa advancinga bakubita batababarira hard tanka y'insazi ari byo bigiye kuranga iki gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko gifite inyota yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Intare za Sarambwe kandi zikomeje kugaragaza neza ko mu bijyanye na diplomasi ari naho bakomeje gutsinda Tshisekedi agakomeza gusebera mu mahanga. Mu bijyanye na politiki na diplomasi baramurangije neza, ubu hasigaye urugamba narwo rutari runini cyane, kuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa uru rugamba rugikubita. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo aho bigeze aha, uretse kwemera ibiganiro nabyo mu 23 ishobora kuba itacyemeye, nta yindi shuwa ihari. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda ntawe uzitambika, dore ko ibi bice ingabo z'abarundi benshi bibaza niba zishobora kubigiramo ndetse cyangwa zikaba zakoherezwa muri ibi bice zikarekura umujyi wa Uvira nawo wugarijwe kugeza ubu. Twirwaneho iraturuka hejuru Minembwe na Mikenke ibarasa amakompora mu ishyamba rya Mikenke. Bikagaragara neza ko mu gihe baba barekuye gatoya uyu mujyi nawe Twirwaneho amaduba ashobora kuwufata, nubwo bavuga neza ko 23 bakiri kumwe mbiri muri ibi bice. Ibintu rero biragaragaza neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamaze kujya mu mayira abiri, babuze icyo gukora. Barajya hakurya gutangira intare za Sarambwe, uyu mujyi wa Uvira urafatwa, kandi bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we aricyo kimuhangayikishije, kuko uyu mujyi bahana imbibi ndetse avuga neza ko ataturana n'izi nyeshyamba nk'uko yagiye abivuga. Kandi bigaragara neza ko Uburundi budafite umubare munini w'abasirikare bitewe n'abagiye bagwa kuri urugamba ku buryo bashobora kuba deployinga muri ibi bice. Ibi rero biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ese aratabaza abandi? Haragaruka ingabo za Angola, kandi twarabonye ejo imirambo yabo yoherezwa Kinshasa nyuma yuko baguye hariya hafi na Puezero. Biraza kugenda bite? Aha se haraza kuza abacancuro ko nabo bagaragaye nk'abananiwe kurwanira muri ibice by'amashyamba ndetse no gukoresha amadrone bagiye bagabwaho ibitero, kugeza ubwo bamwe bikuye muri iyi mirwano bagasaba gusesa amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi, maze bakaba bakisubirira iwabo nk'uko banyuze ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bakongera guhabwa inzira bagataha, bakerekana neza kuko batekerezaga urugamba atari ko rumeze, ndetse ibintu bisa naho bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi utari mwiza hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi nabo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko inzego za gisirikare, ku bijyanye n'icyemezo cyo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Ibisa nkaho byamaze gushyira muri krize ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda bitangazwa. Colonel mu gisirikare cy'u Burundi umaze kugandagurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nuko abarundi bakomeje kugenda bashira. Uyu si uwa mbere, si uwa kabiri, si n'uwa gatatu, ndetse benshi bemeza neza ko atari n'uwa nyuma. Kuri iyi nshuro hongeye kugaragara ibisa nkaho ari ibidasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwisanga cyamaze kugwa muri manka nyuma yuko ubu tuvugana ibice byose bigize Mikenke, guturuka Mikenke kuri anteni ndetse no kuri radiyo hose hamaze kwigarurwa n'intare za Sarambwe zifatikanyije na Twirwaneho. Ahitwa Mirunda niho uyu mukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yamaze kugwa. Amakuru benshi bavuga neza ko atari meza ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, abandi bakemeza neza ko ntacyo gukora bafite, kuko n'ubundi si ubwa mbere abakomakomeye muri iki gisirikare cyabo bagenda bapfa. Ariko nanone bisa nkaho byateje imyivumbagatanyo ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zikemara gusakaza umwe mu bakomeye ndetse bari basigaye kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere, ndetse wanarashwe mu by'ukuri imirwano isa naho yari yamaze gutuza, bitewe n'uko igisirikare cy'u Burundi kikimara kwirukanka ndetse cyaturutse mu bice bya Karingi ndetse na Mirunda ariho bamaze kugera. Batangiye gusheringa ku ngabo za Twirwaneho, aho bisa nkaho bagiraga ngo izi ngabo zibe zasubira inyuma maze bongere basubire mu bice bari bamaze kwamburwa bataragera kure. Ibi rero nibyo byakoze kuri izi ngabo. Ubwo uyu musirikare Colonel w'igisirikare cy'u Burundi yari arimo atanga amabwiriza yuko aba basore cyangwa
cyangwa se n'aba basirikare b'ingabo z'u Burundi bagomba gutangira gusubira inyuma bakisubiza ibi bice bitaraba ibintu bikomeye ngo igisirikare cyarwirwanaho na 23 bahashinga ibirindiro bikomeye ndetse banahazane zimwe mu ntwaro, ndetse u Burundi n'izi ngabo bari bafatikanyije nyine za Kongo basaga naho bashaka guhita bakora recovery bihuse cyane bagasubirana inyuma izi ngabo muri iyi operation bari batangije, ndetse bisa nkaho ariyo yahise ituma uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi arasirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ari inyuma cyane, ndetse aho bivugwa neza ko yarashwe ari no kuvugira ku cyombo. Bivugwa neza ko yarashwe n'abasirikare ba 23 bo mu itsinda rikomeye cyane rya ba Mudahusha. Uyu yahise yitaba Imana neza, abandi bahita bacika intege. Ibyahise bigaragaza neza ko n'ibyo bapangaga batabaye bakibikora. Abasirikare b'u Burundi bahise birukanka amasigamana, nuko birangira Mikenke ikomeje kuguma mu maboko ya 23 na Twirwaneho bakomeje kubyina tombe muri ibice. Mikenke ni kimwe mu bice by'ingenzi bibarizwa hariya mwabira bice, kuko hari imihanda myinshi cyane yerekeza hariya za Minembwe, imihanda yerekeza za Pwezero n'izindi nzira nyinshi cyane zerekeza mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bikomeye cyane biri strategique mu buryo bw'urugamba. Ubu tuvugana rero Mikenke yose no kwishyamba rya Mikenke yose ryamaze kwigarurirwa n'ibindi bice by'ingenzi bituyemo abaturage. Ubu tuvugana bifitwe n'izi ngabo za Twirwanaho ndetse na 23. Reka twigire nanone muri Kivu y'Amajyaruguru, nyine ni ku butaka bwa Kongo hariya za Masisi ahakomeje kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigerageza kugaruka muri ibice nubwo biri kukigora cyane. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakubiswe n'inkuba nyuma yuko bari bamaze kugaba ibitero ku birindiro bya 23 baza kwitambikwa ku buryo bukomeye cyane birindiro by'ingabo za 23 nyine muri ibice biherereye ahitwa za Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko 23 gukontorora ibi bice yabigize ibintu igomba gukora mu buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kugenda ibirometero nibura 4 bumva ko bari butangire gushiringa, bamaze kugera hafi mu kilometero kimwe ariko baje gukomwa mu nkokora batangira kuba bashiringa bataragera aho bagomba kugira nyuma yo kwikanga 23 mu nzira banyuragamo. Ibyahise bituma 23 itizana na tanka zayo nayitangira kubasheringa, baza guhurira kure bitandukanye nuko bari babipanze ko bashobora kuza kugera aho bagomba kurasira mu birindiro bya 23. Ibi byatumye basubira inyuma ndetse ntibagera ku ntego zabo, kuko byabaye nk'aho 23 bitambitse bataratangira no kwisuganya ngo bamenye abaza kujya kuri front line ndetse n'abaza kubakorera cover ndetse n'abaza kuzana imbunda z'imisadi. Ibi byose byahise bisandazwa bituma basubira inyuma batageze ku ntego. Umwuka mubi Bujumbura ndetse ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse bisa nkaho yamaze gushyirwaho ingabo nshya zo kuyirinda. Kisekedi araza kwisanga uwamufashaga nawe yaje kujya mu byago bikomeye cyane bishobora kumuviramo no kuba yakeguzwa kuri ubu butegetsi. N'amakuru atugeraho yemeza neza ko leta y'u Burundi yongeye gufata imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gutuma perezida w'iki gihugu cyabo yisanga atakiri mu nshingano. Izi nkuru turazikurikirana. N'amakuru yaturukaga hakurya avuga neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko hashyirwa abasirikare bashya, ndetse ariko kandi bakahashyirwa ku itegeko ry'umugaba mukuru w'ingabo Kisekedi asa naho yashutse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bikaza kurangira abo bayoborana igihugu bamaze kumwanga hafi ya bose. Biravugwa neza ko abasirikare basigaye inyuma y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ari bake kandi nabo batagifite ijambo rikomeye cyane, kuko bisa nkaho impinduramatwara zatangiye kugeragezwa kuri ubu butaka. Kudeta irashoboka isaha n'isaha. Dushobora kuza kukugezaho inkuru yemeza neza ko igihugu cy'u Burundi kisanze cyamaze gukuraho umukuru w'igihugu binyuze mu gisirikare, ndetse bikaza kuba ari ibintu binyuze mu bimenyetso byagiye bitangwa igihe kigiye gitandukanye nyuma y'uko abasirikare b'u Burundi bagiye bapfira ku butaka bwa Kongo. Bamwe bakavuga neza ko bagenzi babo batigeze bashingurwa, abandi bakavuga neza ko bagenzi babo bafashwe nk'abacancuro batigeze bazana imirambo yabo ku butaka bw'u Burundi ngo bashingurwe, abandi ndetse bakavuga neza ko ntacyo bahabwa nk'imiryango yabo mu gihe bamaze kumenya amakuru neza
neza ko perezida w'igihugu cyabo yakiriye amafaranga menshi cyane kuri ubu butaka kugira ngo yohereze ingabo. Ibi byose biramugarukaho ndetse abasirikare bakaza kuba bamushinja no kuba badahabwa ibikenerwa byose. Ibi bikaza gutuma ashobora kuza kweguzwa. Abaturage nabo ntabwo basa naho bakishimiye uyu mukuru w'igihugu, bisa nkaho bamaze kumurakarira cyane bitewe n'uko manda amazeho nta gihe na kimwe yigeze ababwira ibintu ngo abikore, kuko baravuga neza ko yaba i Bujumbura ndetse no mu bindi bice inzara iranuma, ndetse haravugwa igisa naho Burundi bwasigaye inyuma kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika, aho abarundi bavuga neza ko barangaranywe n'uyu mukuru w'igihugu. Ibi reka tube turetse turabigarukaho, n'ubundi ibiri gututumba biraza guturika. Nanone reka nkubwire neza ko amakuru aturuka muri AFC 23 ndetse na Twirwaneho imirwano yongeye kubera Kazinga ndetse no mu bice bya Ngururu. Ubu tuvugana ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana. Uribaza ngo ni bande bakomeje kurwana? Igisirikare cya AFC 23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane by'abasirikare bari bagerageje kuburizamwe ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo, nyamara biza kurangira bibaye impfabusa. Amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje kugaba ibitero bitandukanye mu bice 23 ikontorora. Amakuru atugeraho avuga neza ko ayitwa Kazinga ndetse n'ayitwa Ngururu. Ahangaha hariho igisirikare cya 23 cyaje gutungurwa n'ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo, kiza kugerageza kwirwanaho, nyamara biza kurangira 23 yatakarije agace gatoya, ndetse bivugwa neza ko yaje kwemera gukora withdraw nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'izi ngabo. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko ingabo za leta ya Kongo muri aka gace zidashobora kugatindamo, kuko 23 yaje gutungurwa bikaza kurangira yirinze kuhatakariza abasirikare benshi, ikaza gusubira inyuma kugira ngo yisuganye maze ize kugaruka ahangaha, kuko yari yamaze gutungurwa. Ni ibice bigaragaramo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya 23, ariko benshi bagakomeza kwibaza uko 23 yaje gusubira inyuma. Nanone bamwe bakavuga neza ko ari za tactique zayo isanzwe ikoresha kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kwegera imbere ndetse zirenga umurongo ntarengwa, hajya habera imirwano karabutaka maze hasigwe ibikoresho ndetse n'izindi ngabo zishobora kwagwa ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Amakuru kandi aravuga neza ko abasirikare bakuru mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeze kugezwa imbere y'inkiko bazira kuba ngo barakoranye na 23 n'abajenerali bagera kuri 2 bakomeje kuburana umuhenerezo. Bivugwa neza ko bashinjwa ibyaha byo gukorana na 23, aho amatelefoni yabo yagiye agenzurwa, hakaza gusangwa bamwe muri bo bavugana na General Sultan Makenga ku kijyanye no kugambanira igisirikare cya leta ya Kongo. Aba baraza kuraswa bicwe mu gihe bahamwa iki cyaha, kuko igihano cy'urupfu kuri ubu butaka bwa Kongo kirakoreshwa cyane, ndetse kuwagambaniye igihugu nanone nicyo kimuhama. Ibi rero bikomeje kugenda biteza umwuka mubi mu gisirikare cya leta ya Kongo, aho aba basirikare babihakana ibi byanditse bakavuga neza ko ibi ngibi bisa naho ari ukurenganywa. Ariko kandi nanone ntabwo ibyo twabitinda, kuko amakuru avuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakoze iperereza kikaza kumenya amakuru, ndetse kinyuze mu kumviriza telefone z'aba bagabo ndetse n'ibimenyetso byaje kugaragazwa n'abahanga, bakagaragaza neza ko 23 yakoranye n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo abagiye bagambanira bagenzi babo mu bihe bitandukanye. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko abasirikare nta mbabazi bashobora kuza kugirirwa n'iki gihugu cyabo. Operasiyo za gisirikare z'igisirikare cya 23 zongeye gusatira defense z'ingabo bahanganye, kuko bivugwa neza ko hari gupangwa ibitero bya drone zagombaga kugurutswa mu bice bya Minembwe, Plaine d'Rusizi ndetse n'ibice 23 kontrola byose. Hari hateguwe ibitero by'indege. Amakuru avuga neza ko izi ndege kandi zari kwifashishwa ari drone zo mu bwoko bwa CH4, ndetse ni drone nazo zari gukoreshwa, hakaza na drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Bivugwa neza ko izi z'ubwiyahuzi arizo zari koherezwa mu Minembwe. Amakuru akavuga neza kandi ko uru rugamba rwari rwateguwe, aba bacancuro bari bamaze kugenda bashyira korodone mu mamashini aho izi drone zigomba kuza kugurukizwa. Nyuma yuko aba bacancuro kandi bari bakomeje kugenda begera imbere kugira ngo bakomeze kumenya ibipimo ndetse n'ibirometero biza kugendwa n'izi drone, niho 23 yaje kumenya amakuru ko urugamba ruri gupangwa kandi ko ishobora kuza gutungurwa isaha n'isaha. Intare za Sarambwe zafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuza gukora operasiyo karabutaka, ariko kandi no operasiyo yakozwe mu bice bigera kuri 3 yabashije gukoresha abasirikare bakomeye cyane bo mu itsinda rya Special Force. Abangaba nibo bagombaga kugenda bakajya imbere maze bagaca inzira iza kunyurwamo n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'abasirikare biganjemo ba Mudahusha. Ubundi byari
bizwi ndetse binitezwe neza ko ahangaha operasiyo igiye gukorwa ari ukwica aba bacancuro cyangwa se bakaburizamo ibi bitero bakaharasa ku buryo bukomeye cyane bahanganye n'ingabo zari ziharinze, ariko byaje kurangira basanze uko batekerezaga bikomeye atari ko bimeze. Biza kurangira nyine aba basirikare baba 23 bafashe aba bacancuro. Amakuru aravuga neza ko abacancuro bari 8, 6 muri bo bafashwe. Imirwano yabaye ndetse iki gisirikare cya 23 cyari cyatunguye ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo ntacyo zari gukora uretse kumanika amaboko mu mbunda zitaremereye bari bafite, ndetse bisa nkaho batekerezaga ko ntawe ushobora kubasanga muri ibi bice. Igihombo kandi kirongeye, ndetse na bimwe mu bikoresho bakoreshaga 23 yabipakiye mu modoka y'pick-up nk'uko bitangazwa n'ababonye umuvuduko udasanzwe w'iyi modoka, ndetse n'abasirikare b'intare za Sarambwe basa n'abatwaye ibintu bidasanzwe. Aba bacancuro bisanze mu maboko ya 23 kugeza kuri ubu ngubu birabakontorora cyane. Aba benshi cyane bakomeje gusaba ko bakongera kwerekwa itangazamakuru kugira ngo amahanga akomeze kumwara. Ibi ntabwo tuzi niba biza gukorwa, ariko amakuru agezweho aremeza neza ko imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yongeye kwiyama Tshisekedi, ndetse imubwira neza ko aba bacancuro ndetse n'aba banyamahanga aribo bakomeje guteza imyivumbagatanyo ndetse n'akaduruvayo kuri ubu butaka. Ingabo za leta y'u Burundi bivugwa neza ko nazo zakoranaga hafi n'izi ngabo. Hari itsinda ry'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Angola bakorana n'aba bacancuro. Amakuru avuga neza ko ubu nabo ubwoba bwabatashye, ntacyo bashobora gukora batari kumwe n'aba bacancuro. Niyo mpamvu bivugwa neza ko hatangiye gucicikana. Amakuru avuga neza ko ingabo z'u Burundi zirwanira mu kirere zaraje nazo kuri ubu butaka, ndetse zije nazo kuba zatanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere muri iyi ntambara, zatangiye gusubira inyuma. N'amakuru avuga neza ko 23 biyakoze byaje kuyiha amahirwe yuko ibitero binyuze mu kirere byongeye gucibwa intege ku buryo bwa 75%. Ese aba bacancuro biraza kugenda bite? Nibyo benshi cyane bari kwibaza. Turakomeza gukurikiranira ikigezweho, ndetse 23 bivugwa neza ko idahagarariye ikomeje guhiga abacancuro. Nyuma yuko hagaragaye amakuru avuga ko 23 mu gihe yaba yabashije guhangana n'iki kirere, ubutaka bwo bisa nkaho ibikontorora neza cyane. Izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe zidafite kajugujugu ndetse n'aya madrone biba bisa nkaho ntacyo bashobora kwimarira ku rugamba. Intare za Sarambwe zirabakubise ndetse zirabacucuma ku buryo bugaragarira buri wese. Reka tuve muri aba bacancuro kandi twongere twigire imbere, nkubwira inkuru zikomeye cyane zisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru aturuka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone ni amakuru yerekana neza ko icyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kugorwa n'ibitero bya 23. Ndabona inkuru igezweho nonaha ivuga neza ko mu bice bitandukanye igisirikare cya leta ya Kongo kimaze iminsi kirwanamo cyatakaje abasirikare benshi cyane, ndetse nk'uko amakuru bigaragaza ibyatumye benshi bacika intege bagafata umwanzuro ukomeye cyane wo gusubira inyuma, nk'uko biri kugenda bigaragazwa na raporo. Ibirometero birenga 7 izi ngabo za leta ya Kongo zasubiye inyuma. Bisa nkaho 23 yakomeje kugenda yadivansinga ndetse ikomeje kugenda itanga umwitangirizwa. Ese umujyi wa Uvira uraza gufatwa? Bisa nkaho byatangiye gushyirwa mu buryo, kuko bivugwa neza ko ibiganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi byahaye avantage 23 kuko bishobora kuza guha 23 amahirwe yo gusubira muri uyu mujyi wa Uvira, maze Tshisekedi n'ingabo ze bakaza kwemera icyo ari cyo cyose basabwa kijyanye no kunga ubumwe. Nubwo benshi bavuga neza ko bigoye, bamwe bati 23 nibayihe igihugu cyayo iyobore Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, maze Tshisekedi agumana ubutaka bwe. Ibi Tshisekedi nta bikozwa, ariko bisa naho bigiye kuba ku gitutu, ndetse bisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo nta mahitamo, ndetse aho agomba gukora icyo ategetswe kuko niwe usumbirijwe muri uru rugamba. Igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze guhura n'uruva gusenya nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko intwaro bivugwa neza ko yayoherejwe n'igihugu cy'Ububirigi, nkuko byagiye bigaragazwa mu mugambi umaze iminsi. Nyuma yuko yabonye neza ko gutera u Rwanda nkuko byari bimaze iminsi bivugwa bitagikunze, ubu tuvugana ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zose zari zaramaze guhabwa itegeko rya nyuma, ndetse n'ibikoresho byaramaze kwegeranwa kugira ngo bize kwerekeza muri iyi quartier ya Minembwe, cyangwa se muri iyi misozi miremire ahasanzwe hatuye abanyamurenge benshi muri ibice bya Minembwe ndetse n'ibice by'Imurenge. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero cyari cyamaze gutegurwa, hari hasigaye gutanga itegeko ryo kuza kugurutsa izi drone. Bivugwa neza ko drone zimwe zagombaga
guhagurukira ahasanzwe habika intwaro. Bivugwa neza ko atari Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahubwo ububiko bushya bwegereye umupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ariho hari buze guturuka izi drone, izindi kandi zikava ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bisa nkaho training wing y'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa yari igiye kuboneka, ariko 23 uyu mugambi yawuburijemo muri operasiyo. Bivugwa neza ko yakorosheje drone ebyiri za kamikazi ziza gusenya ndetse zitwika ku buryo bukomeye cyane izi ntwaro z'igisoda cy'u Burundi. Aha rero niho abarundi bongeye kubonera neza ko amazi atakiri yayandi. Ingabo zatwirwaneho MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zishimagiza 23 zivuga neza ko zitari zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'aya madrone yagombaga kuza kurimbura ibi bice, ariko 23 ibasha guhagarika iki gitero kitaraba. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko izi ntwaro zitahiye ngo zikongoke zonyine, ahubwo hari n'abazikoresha babashije kwangirika, nk'uko bivugwa neza ko bakomeretse cyane. Bivugwa ko abazikoresha nyine ari babacancuro igisirikare cya leta ya Kongo cyishyura. Harimo abacancuro bagera kuri 2 bari muri ibi bice. Bivugwa neza ko baturutse muri Rumania, ndetse n'undi umwe wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro ry'abanyamerika rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince, wakomeje kugenda akorana na Tshisekedi umunsi ku munsi. Kandi bikavugwa neza ko harimo abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cyangura muri iyi minsi nabo bari kubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi mirwano. Ibintu rero ntabwo byoroheye ingabo z'u Burundi, bisa nkaho umupangu cyangwa se umugambi wabo waburijwemo, ndetse ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya n'ingabo ze, ariko kandi bikavugwa neza ko atorohewe kimwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Imipangu yabo isa naho iri kugenda ipfuba ndetse ikagenda iburizwamo. Ni agahinda gakomeye cyane, ariko abatuye umurenge ndetse na Mikenke n'ingengero zaho ndetse no mu bice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge byagombaga kurimburwa, bivugwa neza ko bo bari kubyinira ku rukoma. Izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatikanya gushinga iki gisirikare cya P5, bivugwa neza ko bongeye guhura n'uruva gusenya, kuko bisa nkaho bari bifashishijwe muri iyi mirwano yaje kubera muri Plaine d'Ruzizi, aho bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi cyari kiri kumwe n'abawazarendo, ariko ngo n'abasirikare bo mw'iri tsinda rya P5 bivugwa neza ko harimo n'ingabo bagiye barokirita mu mutwe wa FDLR. Aba rero bakubitiwe muri ibi bice, induru ziravuga ibyaje gutuma baza gutakazamo abasirikare, ariko kandi ibyagarutsweho cyane ni ingabo zigera kuri 2, ndavuga abasoda 2 b'u Burundi bafatiwe muri ibi bice. Reka twigire mu muhanda mugari unyura mu ishyamba rya Mikenke werekeza ku munara wa Puezero, aho ngiye kubera ibitero bikomeye cyane. 23 yateza ambushi imodoka yari irimo intwaro, ndetse intwaro ntoya, ariko kandi ni imodoka ya gisirikare yari irimo ibiryo n'imiti. Bivugwa neza ko byagombaga guhabwa abasoda b'u Burundi bamaze iminsi bakomerekeye ku rugamba, bakaba bafite aho bacumbikiwe cyangwa se kampu ntoya ya gisirikare bamaze kuba bahungiramo. Aha rero bivugwa neza ko hategewe ambushi ku buryo bukomeye cyane. 23 yongera gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana bisa nkaho amazi atakiri yayandi. Imirongo y'imbere ku rugamba ibintu byahindutse hakurya no hakuno, ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Nanone biravugwa neza ko za Kabunambo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane nyuma y'iminsi 2 yose, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri hatumvikana amasasu. Bisa nkaho 23 yongeye gusheringa kuri izi ngabo ziri kuri Kabunambo ya mbere, dore ko 23 yamaze kugeza intwaro ziremereye cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM zirasa kure kuri uyu musozi wa Kabunambo, aho ibirebera kure. Izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zifite ibirindiro kuri Kabunambo ya kabiri. Ni imisozi ibiri irebana, abahari ndetse aba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, abose bakomeje kugenda bacungana ku jisho. Ushobora kurangara ashobora kuza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Ikitwa gucamo Kongo ibice 2, ariko kandi ntize kwitwa Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya ruguru. Kongo ikagomeza kwitwa Kongo, maze igicemo 23 kontrola kinini cyane nacyo kikaza kwitwa Kivu Republic. Iyi Republika ya Kivu benshi bamaze kugenda bagaragaza na bimwe mu birango bavuga neza ko ari ibirango izifashisha. Ni ibirango birimo ibendera ririmo inyenyeri hagati, ndetse bivugwa neza ko ari ryo 23 mu gihe yaba imaze kubona ubwigenge, ndetse hakaza
bifuza kubaho kuyiha iki gihugu byaza kugenda byifashishwa. Biravugwa neza ko kandi indirimbo y'igihugu n'ibindi byose byamaze gutegurwa. Iri darapo nk'uko ryakomeje kugenda risirikira ku mbuga nkoranyambaga ririmo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko bigenda bigaragara, ariko hagati hakaza kuba harimo inyenyeri. Benshi ntabwo bigeze basobanura ibijyanye n'aya mabara ndetse kuko bitaraba official, ariko ni ibintu benshi bavuga neza ko bigeze kuri 80%. Ese Tshisekedi bizagenda bite? Ni mu gihe 23 yarwanye intambara igihe kinini cyane, ituruka mu mashyamba ndetse biza kurangira itangiye kumanuka mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza igeze mu bice bya Masisi, itangira kumanuka yerekeza mu bice bitandukanye bya Sake, ariko kandi iza no kwisanga yamaze gufata umujyi wa Goma mu rugendo rutari rworoshye n'ibindi bice bitandukanye binini byabereyemo imirwano ntigeze mvuga. Aho 23 icyo yarwaniraga benshi baravuga neza ko ari cyo yakabaye ihabwa kandi cyamaze kugenda kigerwaho. Ibiganiro by'amahoro byose kuri ubu ngubu bisa nkaho Tshisekedi bigenda bimukasa nyuma yuko bamaze gusanga yaragiye akora lobbying zikomeye cyane ndetse akagenda akora ibisa naho atari ubunyamuntu cyangwa se n'ubunyamwuga. Ingabo ze za Kongo zagiye zikora ibyaha by'intambara zikaza kwica abasivile ndetse badafite intege zo guhangana nabo. Ibi byose nibyo byagiye bigenderwaho. Ikindi kandi hagendewe ku mutekano ubarizwa mu bice M23 ikontorora, hagiye hakorwa amakusanyamakuru ndetse hagakorwa ibimeze nka supervision ndetse biza kurangira M23 ishimiwe kuba yaragaruye ituze n'umutekano muri ibi bice bya Kivu ikontorora, ndetse benshi barifuza ko isubira no mu mujyi wa Uvira kugeza ubu kuko nawe uri mu bice bya Kivu nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi kandi benshi baravuga neza ko igihe cyabyo nacyo cyegereje kuko hamaze kugaragazwa inyigo ya nyayo ndetse n'ibisa nkaho igisirikare cya M23 cyamaze no kuba cyashyirwamo inzego zitandukanye. Ni mu gihe kandi leta ya Tshisekedi yo ikomeje kuba iririra mu myotsi, mu gihe benshi bavuga neza ko Tshisekedi yiringiye Amerika yihugirwa mu ntambara itayoroheye na Irani, ndetse biza kurangira Irani ibashije kugenda itesha umutwe Amerika ku buryo Tshisekedi atari kongera kwitabwa n'uwari we wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo amuhe ubufasha. Biza kurangira kandi abanyamerika ahubwo batangiye kwisurira M23 mu bice kontorora by'umwihariko mu mujyi wa Goma, ndetse bakagirana ibiganiro ibyaje kugaragariza Tshisekedi neza ko amabuye y'agaciro yari yaremeye akayemera ari amabuye ari mu bice adakontorora. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gusanga igomba kuba yakorana na M23 ahubwo bakaza kuba bakorana ubucukuzi bw'aya mabuye kugira ngo iki gisirikare cya M23 aba ari cyo kiba gikontorora za Rubaya nk'uko gisanzwe cyakontorora, kuko Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Agahinda benshi batikarakanyagwa. Iki gisirikare cya M23 kuri ubu ngubu gifite murayi ndetse na avantage zikomeye cyane, nuko abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bo bakomeje kugenda nabo barira mu myotsi, barira bavuga neza ko batitabwaho ndetse ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa byose ku rugamba. Ari nayo mpamvu ngo bakomeje kugenda batsindwa bagatakaza abasirikare benshi cyane, abandi bakaza kugenda bafatwa mpiri nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birasobanura iki? Mu gihe iyi leta ya Kivu Republic ya M23 yaba ishinzwe ndetse hakaza kumera nkaho ibihugu bibaye bibiri nk'uko umugambi ugeze kuri 45%, benshi baravuga neza ko M23 izaba ari igihugu kinini cyane, ikaba ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu birimo u Rwanda, Ubugande, Uburundi ndetse na Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika, ndetse bahana imbibi n'igihugu cya Congo DRC nk'uko bizaba bigaragara. Ibi kandi benshi bakavuga neza ko bizasubiza abaturage bahoze ku butaka bwa Congo mu ngo zabo ndetse bakaza kongera gutura iwabo, nubwo bamwe bahunze bakaba bamaze imyaka myinshi cyane bari mu buhunzi, ndetse bamwe bagiye bajya mu bihugu bitandukanye bitari no muri Afurika. Bikavugwa neza ko bazahita baza gushora imari ndetse no guteza imbere iwabo, yaba za Masisi na za Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Birere n'ahandi. Bisa nkaho icyo gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaragize indiri yacyo. Abasirikare benshi cyane bahise M23 bamaze kugenda bahabwa andi masomo yisumbuye kuko basa naho batakiri kurwana nk'inyeshyamba, bahindutse nka leta nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa.
N'amakuru yaragaragaza neza ko igihe ibi bizaba bimaze gukunda kandi hazahita habaho itangazo rikomeye cyane, official communique. Abanyamurenge abandi bose zambaza Masisi ndetse n'abandi bagomba gutaha, ababishaka bakaza bakubaka igihugu cyabo, kuko icyo abasirikare babo barwaniye ndetse nabo ubwabo bagiye batera inkunga baba baramaze kukigeraho, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikaza gusigarana ubutaka bwacyo, maze n'iki gice cya Kivu kikaza kugira ubutaka bwacyo. Iri tangazo benshi baritegerezanyije amatsiko kuzabona itangazo ryatanzwe na FM23. Amahanga nayo yabitangaje, ibinyamakuru byose byabitangaje biri kuvuga biti ubu tuvugana havutse igihugu gishya muri Afurika cyitwa Kivu Republic, aho FM23 yamaze kugenda iharanira ubwigenge, kwishyira ukizana ndetse no kwisanzura ku butaka bwa kavukire, kandi bikaza kugerwaho.